أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكان من دعاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وكان من دعاء الأنبياء أيضا كذلك: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا من المسلمين. أما بعد أيها المسلمون، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تبتم جميعا وطاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استغفر به غفر، أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، musidɓe julɓe an tedduɓe teddirɓe l'islam, Allah teddiniri en l'islam. Sayyidina Umar o maaki: kunna azilla qawmin fa azzana Allahu bil islam walaw ibtaghayna al izzata fi ghayri al islam azallana Allah. Wo enen arabuɓe ɓen en laatinoke koye yimɓe ɓurɓe jaasude e ko jaasi kon fof. Fi honno yo goɗɗo heɓane ɓiɗɗo ha gasa o jasa ngayka o iramo, jasere ɓurari ɗum ɗo. Ko yimɓe jasunoɓe lesaynoɓe leɗɗe ha ɓe gayna ɓe yiltoɓe joɗɗinaɗe ɓe rewaɗe, ɓe inna ko ɗe ɗon naɓataɓe aljanna. Jasere ɓurari ɗum ɗo. Sayyidina Umar no o maaki koye yimɓe jasunoɓe: fa azzana Allahu bil islam, Allah on teddiniri en ka dina l'islam. walaw ibtaghayna al izza fi ghayri al islam azallana Allah. sen ɗaɓɓoyi teddugal goo kadi hara hinaka nder diina ɗo, Allah jasinayi fi meɗen. enen kadi ko teddirɗen ko sabu l'islam. Allah daaliga deftere makko: man kana yuridu al izza, kala e moɗon faalaɗo teddugal fa inna al izzata lillahi jamia. ko Allah jogii fof, hayye gooto ala jogiiɗo teddugal si wona Allah. mo Allah teddini wo o tedday. yo Allah hon dandu kadi Allah hoyinde goɗɗo ala wawɗomo teddinde. mawɓe ɓen ɓe maakay wosi Allah liiƴanima a ƴeŋata, so inni kadi a ƴeŋay haray ala wawɗoma liiƴande.
ɓawol o mo gaddima ɗo hiɗen du'ano mawɓe meɗen mawɓe Fuuta Diallo toroɗen Allah yo Allah yaafoɓe dendagal ko ɓe falji ko ɓe hawrodirno e sawaba yo Allah jaɓanɓe mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah ɓoyniduyen e maɓɓe pooɗa balɗe maɓɓe moƴƴina battane enen sukaɓe ɓuri ɗurde ka juulirde ɗo hande e nder Allemagne ka wiyete ɗon Oberhausen hande ñande le 2 mois de mai 2026 Allah ñande o tagayno e enen ɗo fof o hoddirino hande nde ñalande ɗo hari ko be fotten ɗo fiyen waɗu yewtere l'islam ala hay e goto wawnoɗo sakkade ɗum ɗo onon ɓe Allah newnani fof ari seeni ɗo ko wonɓe yimɓe Allah yiɗi tawdatake sifandi e jondeji ɗo sinande mo neɗɗo mo Allah on yiɗi so ƴetti ko woni kon fof e nder Allemagne précisement e nder Oberhausen ɗo on taway ko arɓe ɗo ɓe ɓuri fannude ko ɓeɗo Allah yiɗi ko Allah ɓeɗo Allah yiɗi e nde moƴƴere ɗo yo Allah duumin e ɗum ɗo ƴettita e ɗum ɗo ko fottuɗen ɗo ko fiye yewtu ko fi ko tagiraɗen ko kono tagiraɗen fi muɗum ko l'islam Allah inni ka deftere makko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun o tagirari o jinna e ɓe yimɓe si wona fi ha ye wawmo rewgol joni noon ɓay ko ɗum o tagiri en yettenmo kanko Allah duwano e mawɓe meɗen ɓe woɓɓe no iwri Konakiri woɓɓe no iwri Kindiya woɓɓe no iwri Mamu woɓɓe ko Dalaba woɓɓe ko Pita woɓɓe ko Laɓe woɓɓe ko Kamsar woɓɓe ko Sangareji woɓɓe ko Firiya woɓɓe ko Gawal to woɓɓe ko Kundara e nder préfecture e sous préfecture ji ɗin fof Allah fottindini en Allemagne ɗo Oberhausen ɗo fiye moɓodiri e suudu jeyandu e cuuɗi Allah fiye yewtu dina Allah zalika fadlullah ɗum ɗo ko ɓural Allah ni mo ɓe meɗen ko yiwayno ka meɗen wayno hino arde ga miɗo yaade ɗaɓɓere arsike ko ɗum wonno hada fo onon ɗo noon seede Allah yiɗi on arɗon ga ha gasi hejjinɗin ɗon tanki moɗon ɗin e fi waɗugol fi Allah ɓay ɗon andi ko ɗum tagira ɗon ɓay on andi o wuuri seeɗa o maya e kooma ƴettuɗon tanki moɗon ɗin e jawle moɗon ɗen fof yarli ɗon ɗum ɗon innon o waɗanayi Allah juulirde ƴetti ɗon ha juulirde wawi laatade ɗo kadi e nder ndi leydi wiyetendi Allemagne premier puissance économique e nder Europe o fof innu ɗon o waɗanayi ɗo suudu ka Allah rewe en bon heeɓi moƴƴere honno nani hadis o ko nelaɗo sallallahu alih w sallam maaki so yi goɗɗo no juula himo hoora himo hajja himo janga mo waɗa ko piiji moƴƴi himo woɗɗito ko harmi himo waɗa ko dagi ko fi yo heɓu honɗo ko fi yo heɓu yurmede Allah nde o heɓa aljanna nelaɗo sallallahu alih w sallam noon ɓe maaki man bana lillahi wonɗo wo wonɗo mahanɗo Allah suudu ka aduna ɗo ko ɗum woni juulirde banallahu lahu baytan fil janna Allah mahno yeymo suudu ka aljanna ko ɗum waɗu ɗon ɗo mawgol suudu ko nayndugol ko antu ƴettata responsabilité o fof hay siko adduɗo feere nden no gasa goɗɗo adda feere nden hara ko ɗon hatti no gasa goɗɗo ara o laɓɓina ko ɗon feere nden hatti goɗɗo ko téléphone o watta goɗɗo kadi ko pré argol janna julna waajo goɗɗo kadi finance jawle muɗum ɓeɗo fof ɓe naati kam mahamɓe Allah joolirde mi toriki Allah ko waɗɗon ɗo on waɗiri fi makko kanko Allah Allah hino mari joddi ko lannata si adiɓe e sakkitiɓe yimɓe e jinna fof moɓodiri nokku gotum toriki Allah mo be ko faala Allah jonnay mo be ko faala kon hara ɗum ɗuytari e ko Allah mari kon sina yeru ko mesalal ittata e nder maayo ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin fada'awni fa ataytu kulla wahidin minhum mas'ala ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyata idha udkhila al-bahr kono yo jiyaɓe am adiɓe mon e sakkitiɓe mon yimɓe e jinna on fof si on moɓodiri o woni gorko goto
hulowo Allah on torike lammo be moɗon ko faala Allah inni mi jonnaymo be moɗon ko faala kon hara min Allah komi mari kon hay hunde ɗuytaki e muɗum sina sa ƴetti meselal a naaɗigal e nder ndiyam a ƴawɗigal yeru konko ɗuytoto ɗon ko ɗum ɗuytoto e ngal walla mum recherche makko Allah no mari ko lannata o ini ya ayuhannas kono yo yimɓe antumul fuqara ila Allah kono woni ko beson ni Allah besonnaki hay e goto e meɗen Allah o maraka o fuɗɗi o mara debi o mara fek o mara nene o mara baba o mara ɓingu o mara ɓiɗɗo o mara bappa o mara kaw o mara yaye o hatojina hay e goto kati himo gaynani hoore makko oɗo wiyete Allah jon noon enen ko oɗo woni ko torotoɗen innemo yo oppu en aljanna fi honnu ko tagirimo ko fi jiyaɓe makko ɓen inne kadi yo dandu e yiite ko tagiri yiiteke ko fi yedduɓe mo ɓen yo Allah dandu en tawede ɓen ɗon arno noon dari fi waɗangol Allah juulirde oɗo o waɗi ko moƴƴi hande kadi ko wonɗo lutti ko gestion o serugol ngol wawugol jogitade ngal gollal moƴƴal ɗo ha tawoya Allah ka makko o yoɓama Allah daali ka deftere makko man jaa bil hasanati kala arɗoyɗo ka Allah toon e moƴƴere hu gotum falahu ashru amsaliha o yoɓete sappo sifa ɗin ɗo yewtere men ɗen ko nde yiiloto e ɗe minitaji ɗo haray meɗen yaafini moƴƴareta ron meɗen rewno jokkere henna ɓemo ko baɓe ɓe mi senori ɗo fo oka sengo ñaamo an ɗo alhaji mouhammadou sansi mawɓe musidal ngal e nder Europe ɗo e Oustaz Allah reeni so amiru ɗuɗal ahlu sunna wal jamaa e nder Belgique nayi mo haray no ka sengo nanan ɗo alhaji madiwu diallo haray amiru dawa ame mo ino sengo ɗon kadi alhaji ishaqa diallo ba tawaɓe e mamurde ɗuɗal ngal ɗuɗal ahlu sunna wal jamaa haray miɗen seeɗoɗi kadi e sonnaɓe amen ɓen no tawa e maɓɓe hajja aissata no tawa e maɓɓe hajja banuna e hajja isa bela haray ko o délégation ɗo ɓagori Belgique fi tawdede nde jonde ɗo ndu noddano no nodduɗon men ɗo fi e yewtu fi l'islam ɓeyni e yewtu seeɗa fi fayɓe meɗen ɓen fi ɓiɓɓe meɗen ɓen o nema ko Allah subhanahu wa ta'ala on neminiri en ɓiɗɗo ko nema sa heeɓi ɓiɗɗo a heeɓi nema sa heɓari kadi few andu kadi kono non ɓurma moƴƴande ko nema go kadi fiyon noon Allah daali ka deftere makko wolillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau zukur aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima innahu alimun qadir aya on fof no naati nder ɗo wo ko Allah woɗani laamu kammuli ɗin e leyɗele ɗen kanko pet laamiɗo wo yahluku himo taga ma yashau kala ko muuyi kala ko o faala eno o faalira noon kadi enen ɗo fof kam woɓondirɗen ɗo ɓenna ko ɓale ɓenni hakkundeji meɗen ga hiɗen ɓurdi rawrugol kadi ɓurɗo rawde o hakkundeji meɗen ɗo so yehi hakkunde portoɓe mon tawi ko ɓaleji ko ma yashau ko faala o tagata o labina oɗo o kanina oɗo o juutina oɗo o raɓɓina oɗo raɓɓindina oɗo o waɗa oɗo ɓalejo waɗa oɗo danejo o waɗa o arabujo waɗa oɗo ɓalejo o waɗa o portojo waɗa oɗo américain jo oɗo asiatique jo ma yashau ko no faalira o e ko faala o kadi ɓawo gayni yewde ɗum ɗo o inni wo yahabu liman yashau inasa no woodi ɓe o okkata hara ko ɓiɓɓe rewɓe tum wa yahabu liman yashau zukur no woodi ɓe o okkata kadi hara ko ɓiɓɓe worɓe tum aw yuzawwijuhum zukranan wa inasa ma o jillidirana ɓe worɓe e rewɓe quatriéme none on wa yaj'alu man yashau aqima woɓɓe kadi o waɗaɓe ko wiyete ko dimaro hara ɓe jiidota ko few ko ɗi noneji ɗo nayi woni ko woodi si en ƴetti wano annabi nuhu alayhi salam woɓɓe meɗen ko ɗon tawa annabi nuhu ɓiɓɓe ɓe o hokkunomo ɓe fof o wannoɓe worɓe
annabi Ibrahim worɓe tun o heɓi o heɓaari rewɓe te ƴetti wano annabi Lut alayhi salam on noon ko ɓiɓɓe rewɓe tun heɓi se ƴetti wano annabi Isa alayhi salam e annabi Yahya ɓen ɗo heɓaari few na gorko wona debbo se ƴetti wano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah hokkimo worɓe e rewɓe Allah hokkimo ɓiɓɓe tato worɓe e ɓiɓɓe nayo rewɓe woni jeeɗiɗo ɓeɗon jeeɗɗo kadi ɓe fof ko ɓe nene goto baba goto si wona goto wiyeteɗon Algasim e Abdullah e Fatima e Zainab e Rugayya e Ummu Kulsum ɓeɗon jeego fof ko nene Khadija woni ko jibiniɓe wiyeteɗon Ibrahim on noon ko nene feere ko wiyeteɗon nene Mariyatul Qibtiya ko on noon jibini oɗo ɓe ɓiɓɓe nelaɗo ɗo kadi fof worɓe ɓen ɓe maayu tawi ko ɓe boboɓe hay goto ala timminoɗo 5 ans si maayi ɓiɓɓe nelaɗo ɓen kadi fof ɓe maayu e gurdal nelaɗo tawi nelaɗo sallam no wuuri si wona goto pet wiyeteɗon nene Fatima nene Fatima oɗo ko Seydina Ali e jombunomo ko oɗo jebini wiyeteɗon Alhasan e Alhusayn taniraɓe nelaɗo ɓen alayhi salam oɗo kadi ko wuuriti ɓawo nelaɗo ko lebbi 6 mois tawi kankadi o maayi ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof hikki yeeso si tawi nelaɗo faati sina Fatima on no kadi ko lebbi 6 waɗi tawi o faati feƴƴini ko ɗum sen daari saabu tippanol simore suratul Kawsar ko fewdo geɗal maɓɓe gorko sakkitiɗon Ibrahim tawi duuɓi maɓɓe ɗin toowi ɓe woni mawɓe mawɗo noon heeɓi ɓiɗɗo kay tawi kadi ko gorko tawi o no wela nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono ɓay ñande o feƴƴinno nelaɗo fesuno ɓe fesi ha sahaba ɓe yii ko ɓe fesi ko ɓe indi e nelaɗo a wullay nelaɗo maki inni mi wullay ɓe maki innal qalba la yahzan nde ɓernde hino suno wa innal ayna la tadma ɗe gite kadi hino wulla wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun wallahi seedugol e ma Ibrahim ɗum no suniname kono wala naqulu illa ma yurdi rabbuna kono min wodata hay hunde sina ko weltinta joni amen min fesata men linta min ina joni ala ko mi ronala mbawa o nelaɗo kesum enen kadi en fesay gonɗi yurmede ɗi harana fesa linta on no tonga ka dina joni noon nelaɗo sasam ɓe fof ɓe feƴƴini e nder ɓe annabaɓe ɓe mi sitani on ɗo mo be men ko ɗon tawa si tawi Allah hokkima worɓe e rewɓe a naatiga kote catégorie nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi ko ɓiɓɓe worɓe tun woni ko heɓuɗa a naatiga groupe annabi Ibrahima alayhi salam si tawi ko ɓiɓɓe rewɓe tun heɓuɗa a naatiga groupe annabi Lut alayhi salam si tawi a heɓari few Allah okkarima ɓiɗɗo few wona gorko wona debbo foti ko an sonnajo foti ko an duhiɗo a naatiga groupe annabi Isa alayhi salam ɓeɗo fof ko annabaɓe ulul azmi jomiraɓe pellital kadi hana sunade si tawi ɗum Allah hokkima ɓiɗɗo gonɗo dankortama haqqeji ma ɗin haqqeji ɓiɗɗon e hoore nenejo e baba aya mo jiwo meɗen on janggani en ɗo ya ayyuhallazina amanu kono yo gomɗinɓe wo ɓu anfusakum mi toriki on dande hoore mon wa ahlikum danɗon ɓeygureji moɗon ni kay nara yiite mawmen men ɓe makay o daɗi o dandari haray o daɗari kono noon dandirta ɓiɗɗo mama no woodi haqqeji 17 ɗi nenejo e baba duwa jonnitugol ɓiɓɓo si ɗiɗo timmi o ɓiɗɗo ɗo watamo sakko yaade yawmal qiyama haqqe arano on ko suɓanagol mo nene moƴƴo ko ɗon woni debi on taw ka remata ɗon si a falama joni heɓugol totoyde ko wiyete ko ñamete moƴƴo a suɓay ka remata ɗon mawmen men ɓe maki mo suɓari ka o jooɗo o yimmoda e ñooge ɗaɓɓangol mo nene moƴƴo sonnajo mo ɗaɓɓata on iɗa andi ko ɗon ɓiɓɓe maɓe iwoyta ko be suɓa on ɗum ko haqqe ɓiɗɗo on non ko woni haqqe arano on taw haqqe sakkitoro on to so hokkorima worɓe e rewɓe
ko ñande jombanɗamo ma jombinɗamo hara ilanni siko jiwo o yehi ha o fiilike go'o o fiilike ɗiɗi o fiilike tati hara nasita ko pay koye koye woni fiilade fewnɗo moyde 15 ans hara fuɗɗike fiilago ko andunoɗen ɓawoɗo hari jiwonde mo fiilo o haray o heeɓi 16 ans 17 ans 18 ans woɓɓe no yayno ha 20 ans si tawi fuɗɗo fiilade ɓeyni noon watta o fiilo go'o o fiilo ɗiɗi o fiilo tati goɗɗo arari inni hino faalanama o yi'ari mo o faala an kadi ronka heɓude mo okkatamo hara yallaw hino e nene e baaba mawɓe meɗen ɓe yo Allah yaafoɓe ɓe heeɓino jannganakujo ɓe jannayno mo haasi o gaynide ɓe duwonira ɓe ƴetta ɓiɗɗo maɓɓe kadi ɓe resinamo kadi enen ɗum ala hande hande ko landagol siko wonno Europe ɗo mo mari kaydi numéro 1 imo mari contrat numéro 2 ko honto o iwri numéro 3 ko mamum kapita ka ko laaɓe ko honnum e leñol enen ko ɗum ɗo landoɗoɓe ɗiɗo fof noon ma ansalallahu biha min sultan ɗiɗo fof ala e l'islam landaki ɗiɗo fof l'islam ko piiji ɗiɗi landi pet son daari e nder hadise fof on yiyata tammu ko l'islam addi condition fi ya jombi ɓiɗɗoma ma ya jomban ɓiɗɗoma si wona piiji ɗiɗi ɓurnaɗo tagge fo gonne laaɗo salah sallam ɓe maaki allazi la yantiqu anil hawa ɓe wownirta beleɗe ɓeyni fiya okko jiwoma ma ya resan sukama ko piiji ɗiɗi ɓe maaki on ɗum alayhi salam isa ja'akum si ari ga moɗon ƴamugol ɓiɓɓe moɗon ɓen man tardawna huluqahu wa dina tawatani hiɗo yiɗi jikku makko on e dina makko on fa zawwi johu o ara e hokkemo taw lando ɓawoto ɗiɗo ɗiɗi pet jikku on e dina ka wata on okkumo wona julɗo wata on okku kadi ko jogaki jikku moɗo ɗiɗo ɗiɗi o mari kaydi o mara kaydi okkumo siko o julɗo mo mari jikku moƴƴo ka o iwri si tawi ko o julɗo okkumo enen noon ko yiɗo wonde landade hande o waya ko be o jombe ka fami o jombe ka musidal ko ɓiɗɗo yaaye ko ɓiɗɗo kaw ko ɓiɗɗo bappa ko ɗon si tawi ɗin ɗon fof marsari si tawi komo laaɓe ko be o jombe e nder laaɓe si tawi na ɗon ko mamu mi hokkata pita mi hokkata mamu mi hokkata dalba mi hokkata ɗo mi hokkata ɗo ɗiɗo ma anzalallahu biha min sultan wattanen hakkille muɗum ko oɗo woni haqqe sakkitoro on oɗa woni haqqe arano joni noon tan on himo raɓɓiɗi e wata yaade haqqeji ɗin fof kono en ƴettay uslubu tarbiya laawi ko honno ne'irta paykum maɗa ulama u tarbiya karamo koɓe ne'ayɓe ɓen ka tarbiya hiɓe waɗi laabi 12 no paykum ne'irte ɗo woni ko wiyete a tarbiyatul imaniya ne'irgol paykum ɗum ko wiyete kon gomɗinal hebbina imanu ka nder ɓernde makko ko ɗo woni numéro 1 ko ne'irta paykum kum ko on ɗum fanda ɗon ko ya andi kum paykum Allah hino woodi Allah ko goto andina kum paykum Allah o maraka o fuɗɗi o maraka o haaɗi andina kum paykum Allah no luli ko wiyete kon annabaɓe andina kum paykum ma Allah no tippini ko wiyete kon defte andina kum paykum Allah hino marani en ko wiyete kon ñalade dargal andina kum paykum yo ko gomɗin ko wiyete kon kodduriye o moƴƴiwo o boniyo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete a tarbiyatul imaniya ɗum ɗon hewaka nder ɓernde paykum kum gomɗina ɗum o anda ko o julɗo o anda o wuuri seeɗa o maya e pooma o anda yiite no woodi o anda aljanna hino woodi o anda mayde hino woodi ɗaɓuru hino woodi ɗaɓuru o imma ko weeɗuji ando e weeɗuji aljanna ma ko gayka jeeyaga e gayka yiite o ɗo paykum fuɗɗorante ko tawhidi o ni wooti gol Allah sen ƴetti hadis o kadi laaɗo sallah sallam ñande go hiɓe wondi e Abdallah ibnu Abbas radiyallahu anhu paykum mo wi ne laaɗo sallallah sallam ɓe maaki ya fulam ko ayyo paykum ko ayyo ɓinguel ihfasillah reeno e Allah yahfaska Allahu yahfaska Allah reente ihfasillaha yahfaska sa reeniki e Allah tu Allah subhanahu wa ta'ala o reenete ka nder hadis ɗo ɓeyni wa iza sa'alta
si a toroto fas'alillaha toro Allah wa iza sta'anta fasta'in billah sa ɗaɓɓiray ballal kay ɗaɓɓir Allah balla nelaɗo sallallahu alaihi wasallam inni pay gongo nganen hadis wa alam andu anna al ummata no moftaɗen fof la wijtamaw ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak si adna Allah fof momodiri adi ɓe sakkitiɓe fiyoɓe nafe hunde nde Allah windanama ɓe wawatama nafude si adna Allah fof momodiri fiyoɓe lorre hunde nde Allah windananoma ñande heɓunoɗa 120 jours balɗe temedere e nogay ka nder renga yummama ɓe wawatama wadde bone ɓe wawatama wallandu nafa pay konko ɗum fama ɗum ɗo moko ba so hunjike o hadis o faami o hadis a gollitiri o hadis a hulata ko wiyete ñanne ma mbine ma ndure ma bomɓe a heɓa iman heɓa pee ka nder ɓernde ma ga ɓernde ma nden fowto hara a hula hay e hunde sina ko iwri ka Allah subhanahu wa taala ko Allah daali kon lan yusibana illa ma kataba Allahu lana hay hunde wawama hewtude sina kon ko Allahu windama ñande goɗɗo heɓi bayɗe temedere e nogay ka nder renga yumma makko ko ɗon windete arsike ma o e ladial ma ngal malaɗo ma mansikaɗo ko duuɓi jel wonɗa wurde ko winda ɗon kon hay goto anda ɗon sina rabbu samawati wal ard hay hunde wawa sansugol ɗum ɗon sina jokkugol enɗan e ɗiggangol nene maɗa ko ɗum si ɓeyni kala faalaɗo yo balɗe muɗum yoɗe ɓeyde mbaɗe barke muɗum wo fal yasil rahima yo jokku enɗan makko ɗa ko ɗiɗo ɗum ɗo wiyete a tarbiyatul imaniya no tawa e uslubu tarbiya kadi a tarbiyatu bil qudwa neyirgol paykunkun hara ko ñentinal moƴƴal labangal Allah daali ka deftere makko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana latanike on ene laaɗo Allah o ñentinal labangal tarbiya o hino jogii geɓe ɗiɗi ɗo woni ko wiyete tarbiya maqsuda e tarbiya gayru maqsuda needi ndi faalaɗa yo ɓiɗɗo ma on wonu e needi kay ndi a faalaka yo ɓiɗɗo ma on wonu paykunkun noon ko ɓurata ƴettude ko needi ndi a faalaka ndi yo wonu ndin ɗon a wowlantamo ndi koko waɗata kon o yiyata a waɗay tun mo anda ɗum ɗo no waɗe a accay tun mo anda ɗum ɗo no acce si tawi woni di premier o 31 paykonko yiyata baba no yaa juuloygol ka juulirde aynoytamo janngo yo juulo o juula si tawi ni premier o 31 ñande ɓe ñande baba salligoto ha moƴƴa ɓorno jonki yeɗɗuɗi inna man yaade ka juulirde ɓay kon andi ɗum ɗon hino waɗe innuɗamo yo juulo a innarimo o juulay no way was tawi goɗɗo ka innete tarbiya hayru maksuda inna baykum makon si kaarijo ari innumo mi alaga hara baykum ko hino rettile hiɗa toon a faalaka yiidon a janni kum fenade a faalaka yo fenu kono ko waɗɗa ko o andi goɗɗo no wawi fenude haysi a wowlani ko ni de ɗiɗo paykoy koye ɓurata ƴettude e di ko innuɗamo yo waɗu ko ka wiyeteɗo ko uduwa ñentinal moƴƴal neɗɗo no hani heɓugol ñentinal moƴƴal nenejo e babajo o tele ɓiɓɓe ɓen ka nder suudu hara ko paykoy ko yiyata ko ɓe yiyata si wona haray ko moƴƴi no tawa e uslubu tarbiya ɗin kadi ko wiyete kon a tarbiyatu aljismaniya hara ɓandu ndun kadi no tawa ka needi pay kunkun iɗa hani eltude kum eltugo kum koy ko waɗu sport na yo jooɗo tun ka juulirde e janngugol la ko yo janngu o waɗa sport ne laaɗo salah sallam no maaki wo almuminul qawi gonɗinɗo jogiiɗo doole hayru ko ɓuri moƴƴude wa habbu ila llah on kadi ɓuraade yiɗeede ka allah min almumini daif edi jullo fofu ɗo ɓe maaki e hadis goo wo allimu awladakum janni ɓiɓɓe moɗon ɓen arrimaya ko ɗum woni bugagol fampagol wari gaabulu kayli e wawgol waɗɗagol kadi pocci fewde on say ko ɗum ɗo wooduno hara pay ko hino wawi ande ko holno puccu dogidirte fewde onon na pucci pay ko no hani wawgol ko wiyete comme informatique hara mo wawi wadde ɗum pay ko mo wawi tappude ballorde hara moƴƴa kadi mo elti e ɗum kadi hara kadi mo waɗi sport moƴƴa noon hara goto ɗiɗo tato si ɓen noon ɓaɗike mo hay si sonon heɓaki o regilay ɗon ɗon ɗum c'est très important e payko
nayo jooɗo tun ƴetta kufune o waɗa ɗo waɗa gaftari mum ɗo ko yo darto hara si goɗɗum ngo heewi to mo wawi hiwde hoore makko o hiwa ɓeygure makko o hiwa nene makko e baba en makko ɗum ko needi goo kadi noon julɗo duwaka wonde foofu ɗo few allah indiga deftere makko wa iddu lahum mastatatum honno min quwa wa min ribati l khayri turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum hebile tawata tigi tigi on famille si tawi ɓe mara famille on mara neɗɗo marɗo muuɗi haray o mara hima si famille heɓi tawi ɓe mara jannguɗo haray hima ala si tawi famille woni ɓe mara lanɗo hay hunde hara ala ko ɓe accirte hara ala hande kadi ko howata famille o joni noon paykum ko no hani wonugol hara si tawi ko gandal himo kelɗi si tawi ko piiro himo wakkili si tawi ka bange laamu himo toon kadi o wona ɗiɗo fof oɗo wona e tugalal molanagal dare seydna oumar radiallahu taala anhu wa arda iwnoɓe makka ɓen fof seeni madina ko suuɗiɓe ko suuɗagol yaha seydna oumar ɓay o naati ka diina hewti ferugol ngol hande kadi ko wonnumo watno o arno dari ka suudu kaaba tawi no heewi tew o inni yahala makka kono yo makka o noddi fap o inni jente ko oumar woni e wolde ɗo haray no wonni e nafoore o inni wo kala faalaɗo yo ɓeygu mum hayno kala faalaɗo yo ɓiɓɓe mum wonu alyatima haray mo waylan habboyade ka ɓaawo saare ɗo min mi fokkitima dina o suuɗani few ko honno waɗi ɗum ko ɓayɓe andi o piyay julɗo no haani wonde ñaaɗuɗo hara koye hoore goonga seydna oumar oɗo waadel gooto ɓay o naati ka l'islam naatugol makko ka l'islam ko honɗum waɗi wiwde nelaɗo sallallah alih w sallam o ini ya rasulallah alasna alal haqqi wa hum alal batil himo naati tun de ene nayne woni e hoore goonga o kamɓe koye hoore fenade ɓe woni iraɗo maki kalla o bala ko noon woni ɓeyni ako fiyonde wonde suuɗanade yalte wuura ɓe wuura maya ɓe maya tawi ko ɓe yalte seydna oumar yetti saffawol julɓe goo woni ɗo seydna hamsa woni e saffagol ɓe yehi ka suudu ka julɗo duwaka wonde loɓuɗo ta jaɓu paykum makum kullo a mo hani yeɗɗugol e bangeji ɗin fof no tawa e uslubi ɗin a tarbiyatul aqliya hakkil makko kinkadi ki fendo ko komi fuɗɗi wolde ɗo joni fewndo ko guerre technologie fewndi hara so hendike téléphone hendike ɗo portable ordinateur o manipulay mo wasi tawi hara ko kanko moƴƴinimo ko ɗum woni avantage meɗen on e ɗe leyɗe wata enen en heɓe e nder fuuta ko andunoɗen ko wuttugol yiide singe huɓɓa rondo dongal yaha wuppoya fayɓe meɗen kay ɓe rewra gallal ngal haray importance ko addi e leyɗe porto haray hunde waɗani koyo différence waɗu hara ka paykum porto on ko wawi jooɗade ɗon paykum ma ko wawa jooɗade ɗon joɗɗinta kum ɗon noon piiro ko joɗɗinta kum noon ko gandal jonna o ɗo misal mardi passé ɗo miɗo jooɗoɗi e paygoye janggana ko yam meɗen daara champions league min daara e ballon o wonde moƴƴano entraîneur Bayer on ɗo ko honnujo ko ɓaleejo compagnie ga belge nene makko ko belge baɓe makko ko congolais andiraɓe yimama hande mo entraînude club jeeyaɗo e club ji ɓurɗi nantugol inde nden e nder Europe ma aduna o fof min ni pay koy ko min andi o ko ɓaleejo ni min andi kadi ko africain jo tawi ɗum pay koy koye anda ɓeño o ko belge ni min ni ko belge kono ko honto komi wodero tawi ɓe ƴetti téléphone o ɓe tappi ɓe landike sayfu google ene google compagnie ko honto google yiyetiɓe wa ɓen makko ko belge wonno ɓen makko ko congolais nene makko kadi haray ko belge haray kadi ko o adi wonde premier maire hara ko ɓaleejo e nder belgique maɗum e nder Europe fof ɓeyni hi ko ɗon Oustaz ko ɗon mini noon a sikka ko ɓay hiɓe yiɗimo ɓeyni o mini ko fi on ɗum ko ɓay wakkili ko janggi min yawa onon kadi kala wakkiliɗo janggi ñande go wona e premier ministre belge hara ko goɗɗo e moɗo kono way ɗum ko ɓay wakkili ke naafiɓe yiɗumo kono yehu ha portoɓe hiɓe añi goɗɗo ha kono hiɓe yiɗi neɗɗo gaynayɗo haaju ɓe yiɗa aɗen feneya
al-islam kadi yiɗa ɗum kadi hay goto kadi yiɗa ɗum sinela sallam maki wo julɗo jogiiɗo doole o kon ɓura yiɗede ka Allah khayru kanko ɓuri moƴƴude wa habbu ila Allah kanko kadi ɓura yiɗede ka Allah e di hommo min al mu'mini daif e di julɗo fofuɗo lowɗo ko woni o mi acci ka Allah la no woodi ka accetake ka Allah har ko ɗo regilte toon ko ni pay kukum hana ne'irede har himo jogii doole himo yeɗɗi bangeji ɗin fof o wakkilo o janga gande ɗen fof o wiyeteɗo compagnie himo mari haalaji jeegoɗi o wawi wowlugo wowla winda silan o wowlay o winday o janggay himo tawa fewno e entraine ɓe ɓuraɓe yoɓede ɓen fof e nder aduna Allah si tawi goɗɗo yoɓede ɓuuri 10 millions d'euros par mois on gandal ngal nafi ka nafaani ngal nafi kono sa heeɓi ɗo payi kon fene yangu janngata kañum e nene mum e bemmum ko nangodirgol piira bimɓe e kiikiiɗe fi yawgol ka l'école ma fi yawgol kañum o anndani ko faaɗa goɗɗo no jannga ɗo l'école hara ko l'école makko ɗon ko ɗon o waɗirta da'awa ko ɗon o waajo royto ko ɗon o naadirota yimɓe l'islam hara ko sabu l'école on goɗɗo jannga ɗo diina hara ko ɗon o ɗorriroyta yimɓe ɓen kadi e yiiɓen kadi o woodi woɓɓe ɗo yeeɗo imamuɓe hara gollana ɓe laamu mum kadi hara ko nafgol yottinoya ɗon hannde kadi hiyo goɗɗo honno kolne neɗɗo fof ko ɗo innamal a'malu ko binniyat wa innama li kulli mri'in ko ma nawa ko anniyi ko jon noon woko yon dandu ɓey gureji moɗon ɗi yiita ko noon tigi dangirta jannude ko a jannuɓe diina l'islam jannaɓe aduna jannaɓe no ɓe wuurira jannaɓe no ɓe mayira Allah inni wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka moƴƴo e Allah moƴƴoɗa e ma wono Allah moƴƴori e ma o watti yeeso ɗon wala tansa nasibaka min ad-dunya no woodi ka sahabajo goto wi woɓɓe inni ko hadis ɓe inni wo gollir adna ma on ɗaɓɓir adna ma on wastayi ama yata few hakke ko wakkiliɗa fi no wuuriɗa gurdal labaɗa wo ɗaɓɓira lakara ma on wastayi ko bimmi ma yata sa waɗiri nini ɗiɗi ɗinon ɗi wawa yaadude ko possible kadi fof hino wawi yaadude inna kulla shay'in halaqnahu bi qadar fof koko habba eɓɓa ɗa wawi naɓi duɗe ɗiɗi ɗinon goɗɗo no hani wonugol aljanna aduna ko piiji jeego sa heɓiɗi hara heeɓi ko wiyete kon aljanna aduna kon ɗum woni ɗum go'o koyo Allah okke lanɗo moƴƴo ka leydi ma ɗum ko nema noon ɗon andi ko fiyon wasite jooɗiɗe o jooɗi ko ɓay sécurité no woodi ka yaasa laamu ngol no moƴƴi iɗen jooɗiɗo ɗen wowla kala ko fa ndege diina wallahi ko yaasi on ɓurti mawɓe ɓen ɓe maaka e pulal wosi goɗɗo ɓortike ha laaɓi yowi jojji mum feƴƴi waalige ko goɗɗo haɓɓiɗi ha yeɗɗi dari ka yaasi nanga suuf sa ɓortade waalo par ce que hara ala sécurité nano woniri seede mum mbuye meɗen iwruɓe Europe gas yeehi ka meɗen susta juuloygol subaka hayɗa huuli wata ɓe ɗeɗɗe maɗum wata fottu e bani ɗo ɗon a waɗa e kaala mum ma lappa poutour ma waɗa disare ma seppa ɗo 10 minutes 15 minutes yahaji hoɗoya hay a hunde a huɗa sina ko iwri ka Allah laamu mum moƴƴi ga moƴƴani woni goo o ɗiɗi ɗin Allah waɗa arsike ma on ka leydi ma ɗum ko nema koko wonɗen dogude ɗo fuu koko wonɗen dogude fuu ka meɗen woni moƴƴari yo Allah moƴƴinage kala ka yaaruɗa ko ni yirata no heewiri a sikka e fof ko ɗo woni tentini baba en maaki yo Allah moƴƴinage en ka meɗen waɗa toon kadi arsike meɗen wo tati yo o kama sonnajo moƴƴo ka galle si ɗum ɗo heɓike hara heeɓi aljanna woni tati se ɗi lanɗo o moƴƴi ka yaasi sa yalti a hula nde ɗa yalta yaade ɗaɓɓol ga arsike mawum kaka leydi ma takko bolonɗo ma musidal ma ala ko ɓuri fotude wuurugol hakkude ɓeygore mum bolonda ma busidal ma iwdi ma e leñol ma kama ala ko ɓuri fotude wan waɗum tan muɗum hara sonnajo ka nder surga no deeƴi no ɓutti seede muɗum ndaare hadis goto ka nelaɗo sa sallam maaki fi sonnaji ɓe maaki a duniya wo aduna mo yiyeten fof wo mata'un ko dakamɓe ko plaisir wa hayru mata'iha ko ɓuri moƴƴude plaisir ɗi aduna fof si hawtinirama jawdi e kange e kaalisi e laamu e jaahu e teddugal si fof moɓinirama ko honɗum ɓuri moƴƴude wo ko almar'atu saliha ko sonnajo moƴƴo ka galle sina ɗum siko lanɗo o si sonnajo moƴƴa wata ande ko honɗum o siñata
siko karamo kojo on si sonnajo on moƴƴaari ka galle watande gonɗumo hutubata o wajoto siko patronjo on si sonnajo on moƴƴaari ka nder galle ñande ɓe o okkitira e woɓɓe ma o ƴanta woɓɓe hay ɓe ñawlaki siko mawɗo o ɓeyda e furɗugol sabu soñja on ka nder suudu yalla ɓurtinan en galleji ɗi woni je ɗo woni tati wonaya ɓurɗum ko yo Allah waɗu sukkar e juuri ka ɗengal ma hara si a wowli yimɓe ɓe nanay faama weltora ɗum kadi ko okkede zalika fadlullah ko ɗum si annabi Moussa alayhi salam o du'ino inni rabbi shrah li sadri Allah yeññanan fondo am wa yassir li amri ni winaɗalam fiyake on gaw wahlul uqdatan min lisani itta nde finde wonde ka ɗengalla yafqahu qawli hara si mi wowli yimɓe ɓe ɓe faamay ɗum kadi ko ndemano woɓɓe ƴetta yewtere tum deƴƴano woɓɓe kadi ko deƴƴi o ko deƴƴi ɓe yewta e tu ƴetta e tu yewtere fof sonka ɗum kadi zalika fadlullah woni piiji nayyi jowabum kum ko honno ko aljaru sali kawtal moƴƴa arabuɓe ɓe inni ko aljaru qabla dar ko kawtal ngal ɗaɓɓete si galle ɗen ɗaɓɓe ko galle ɗen moƴƴi o si kawtal ngal moƴƴaari a eggay fiw na ɗo ñande ɓe ko probléme mawɓen ɓe maaki o sa nangi pay kum ma a piyi kum ha ɓerde ma waali kawtal hay goto araɗi solnatma si weeti bimbi mo kawtal ma ngal moƴƴa nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ma zala jibril yusini fil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu jibril arno wajilam fi kawtal ha mi sikki mi rolidire ɓe maaki hadis bo man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyuhsin ila jari e riwaya ko ɓe inni falyukrim jara yo teddi kawtal makko kun ɗo woni jowa mum ko jeega mum kon ɗon anndi ko honno ko almarkaba ko ɗo woni mbaɓɓateeri sa heɓi oto wal yeɗɗungal laamu mum hino moƴƴi arsike on hino ka leydi sonnaji on ka nder suudu hino ɓutti on no Allah waɗi sukkar e juuri ka ɗengal ma kawtal ngal hino moƴƴi hina jogii otoru ma motoru ko jeyanɗa hoorema haray hannde hay ko wabudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ala ko oɗa ɗaɓɓude ɓuri ɗiɗo yo Allah okku en ɗi arsika e kadi ndemi toon golɗi haɗi wonnanaɗi lefte wonande kadi ɗiɗo joni noon ko haqqeji paykoyɗa ndenejo on e babajo on ko honno o dandirta ɓe neɗɗo ne o wonta o nenejo on e babajo mo mari sifaji nayyi ɗi o sifitorta kala neɗɗo ne ayɗo payko si a mara ɗin ɗon nayyi a wawata ko newɗi a majjinayi ko woni gogo on taw ko al ikhlasu ko laɓɓinalngol Allah anda o ɓiɗɗo Allah bagorilam o jonnilam o Allah marana hoore makko o jonnilam oɗo ko responsabilité e hoore am mi laɓɓina fi newugol mo ngol foti ko ɓiɗɗo ar reedu foti wona ɓiɗɗo ar reedu wiyata ɗum al ikhlas mi neƴiraymo li wajhillah kala gongal gollal ngal waɗirɗa fi Allah Allah wallete e makka woɗiɗi on a taqwa hula Allah e hoore kum paykum paykum ndenanne akum paykum fuu paykum hakkille makko hino wayi wa kaydiri daneeri hay hunde ala toon ko winduɗa ɗo wo ko ɗum ɗon woni ko luttata ɗum ɗon mettay ittude enen fuu ɗo woɗno ko manditinoɗen fewɗo wonɗen paykoy hiɗa yaha ha hande hara a gollitirta kono ha joni hara hino ka hoore fiyon ko ɗum adano windede ko ɗum wona wonɗo wo wonɗo jonnatayo ne ane paykum ma wona wonɗo wo wonɗo jonnatayo jannane paykum ma si payku yehi janngugol e juuɗe karamokojo o ƴetta e gandal o ƴetta kadi jikku karamokojo si tawi noon jikku karamokojo mane o wo hina ko moƴƴi andu pelletare paykum ma kum kadi ko yaltoyta ko moƴƴi ko ɗum wiyete ara nun ɗum wiwɗen ko al ikhlas ɗin mum noon ko attaqwa heɓa kulol Allah tati on on noon ko ani ilmu heɓa gandal ko neƴirta ko paykum har na luɓagol tun e nder laawi ko neƴirte ko fof ko laawol sappo e ɗiɗaɓol ngol sakkitoro ngol ko ɗon ɓeyni hara paykum ɗon yo piye enen noon ko contraire o waɗɗen ko piigol ngol woni ko alorte nde yaha ha paykum kum piye haray feƴƴiti nokku go haray hewti nokku go haray ligne rouge o yawtama na ko waɗi o ko ya goddo kum la paykum ko yo sanctionné kum pine kum jaɓitane faaleji makko on kono wona piigol ngol woni neeti ko ɗum sakkitoroyte no tawa e honɗum kay ko wiyete kon al ilmu araɗa jogani gandal ko honno goɗɗo neyirte si tawi an tigi anda fa'ilu shay'i la yuti
neɗɗo mo jogaaki huunde wawata okkugo amara huunde si goɗɗo inni okkete paɗe adaray ɗe wattiɗe si goɗɗo inni jollete doloke adaray mo ɓorni o si tawi noon o mara paɗe o mara doloke honno wawa ma okkonde wawata wonde hannde kadi ne o tigi kanko tigi one yaaki ko honno wawata ne ilgol goɗɗo wawata marsugo sakkitora ɗum ko wiyete al istishar suɓugol kadi responsabilité on e hoore kumpay andita Allah landitoytoma yawmal qiyamati fi kumpay ko ngo ɓiɗɗo ma dare hadis kami darniroyta yewtere anden ɗon ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala mo Allah arsiki ɓiɓɓe ɗiɗo jiwɓe ma tato o neyi ɓe needi l'islam ha hewtika ɓe ƴamete ɓe ƴama wokkitiriɓe fi Allah woɓe wonano yeymo heedo hakkude makko e yiitege yawmal qiyamati o natoyta yiite ɓay ɓe maaki ɗum ɗo sahabajo go inni enene laaɗo si tawi noon hara ko ɗiɗo pet ɗe laaɗo maaki hay so tawi ko ɗiɗo Allah o kiima ɗum jonno woɓɓe heɓa ɓiɓɓe jiwɓe hara weldora sa andi o hadis ɗo a neyiɓe niide l'islam hokkitiriɓe fi Allah harna innugol ko ɗon mayata ko beetun ɗon ɓeɗo wonanima heeɗo hande kadi yiitege yawmal qiyama ɗum woni ko goɗɗo ɗaɓɓata laakara sina ɗaɗugol yiite heɓa janno ala ko ɗaɓɓete ɓuri ɗum ɗo yo Allah dandu e yiite wa akhiran leero mo muuti ko honto mi darnirta yewtere ande yewtere nden nde siwade lannaari sabu ko tarda konka fuɗɗagol komi toroto Allah ko yalla waɗu en nani jaɓi si ɗum ɗon feƴƴi mi weltanto e nder gulɓe hooreɓe mi ardi ɓen fof onon invituɓe ɓen hanndindini men e ɗum ɗo mi toriki Allah yo allahu duumi ndi on e moƴƴere nden adna e laakara wa akhiran ko hikkoto ɗon miɗo weltano yumma an hino ga baba en an hino ga ko honno woni ɗum ɓe innitirilam ɓiɗɗo maɓɓe tawata hay ɓe yiyarilam haray wonande ɓe andano ko teddugal nde moɗon wonande andunoɓe haray mi andintini on haray hiɓe nder ga nane min yiiɗi ɗo min hiwrodiri ɗo paykukun ko ɗo woni ko jaɓɓilam ko sabu yewtereji l'islam ɓe yiilanka réseau sociaux Allah subahana taala arsiki ɓe ɓiɗɗo ɓe innitirilam fiya goo min iwda taw hay e région goto sakko sabaru hawa tawti ɗiɗi kadi na hay men enɗan taw innumo joni ame rodine ko koto ma e miñam fi haray ɓe makeɗo baba en tahir haray kamɓe woni ɗo inchallah ko teddugal e moɗon haray ko baba en an ɓiɗɗo maɓɓe on komi woni ko innitira haray ɓiɗo tori on sen gayni bayano yo ɗo tan ɓe ƴeftoya tokoraɓe kadi inchallah waɗanen mo duwa mi toriki Allah yo Allah wurnu waɗa barki e makko Allah yo ɓuru tokora makko e kala ko moƴƴi ko ka boni toon fof yo Allah o reenu mo ayna mo e dendagal ɓiɓɓe ɓen fof kadi inchallah kon ɗo woni ko ɓen toranimo inchallah yumma makko hino maake hajja maymuna teddugal e moɗon haray ko yumma amen haray mi daro wan waɗo inchallah si tawi lande heɓoyike timminiren ɗum ɗon haray woɓɓe hino ka sengo nano an ɗo alhaji madi ɓuuriya sengo ñamo an ɗo amir o briskel ɗo haray mo ɓe maɓɓe so heɓa e mintaji ɗiɗi waɗugol taaligi haray falyatafaddal mashkuran majuran wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dale, vemos,